main point na tu video kan sima main point na question ka hin sim num chele hi chalai hi tabang GMFDI munat bol mo kedang ki bol no ho a hi healing ki bol no ho a hi adam lo ho adam na ding han lang lagaw bu vom ho hi cho chom chom hi nei ho he jong le hi chalai mun hoi ichi ding ham ichi lo ding ham ti pa he ka hin sei no min ip hi le mysticism ti tu la ya so lama ko na eastern religion a ko na healing mystic healing ti ho spiritualistic healing ti ho ta sanna ako na taw na ako na ti ho hi itia Christianity sunga jong iti hunglu nam hi cho hi ipji a Christianity sunga hunglu de dei lo ham te hele because of the teaching a foundation cho pi ham te hele through ritual practice ho bowling ni ja pathian to ba che ding pathian cho ba divination ke ti na hi chu pathian thu to ke kal jing ha ji chu divination a hil chu ta kal to che cheng pathin hi ding ti cho ai wa bible an hil chu phem tele mi him hi chon si hi in fall short of the glory of pathin lo pin a chang la hi ta ve hi ja chu pathin ama ta hung kum la hin ai ho ikal to di ho pathin hung kum la ai hu hin hi chu hi na ke hi na divination hi na ban ting le hi chi thu hil khu phem tele negative energy positive energy ti ho ta san na hi chi mi adam mo thil khat tinga hele de se dam positive energy la negative energy balance lo ji ti ho aban te la eastern religion ho akona ta san na za chom hung do ho hi in he chu akona hi in sei khoma in study in bol khom tinga hele new khat ichi thei di win ka de in hi healing ki bol na hin veleu chun healing ki bol na zo si a hi video ho anave leo chen lagaw bu wa banga oma aban tin la akino do a lagaw bu lut pa mi sunga lagaw bu lut pa hung kino do pa khu aban tin la akale a phiam khat ti oma na ki heya abung bua ama in sunga ko na palanga akithol do ho khu ivet na wa le kidang isa ucho hi cho he kidang thel he poi hi cho hi imacha hi poi he jong le big picture this idam chapang ho in puzzle ho imam ho akichip ding wale this idam missing piece a hol na wa khona hi chita banga khu picture a hung ki show jo si khu hoi tan ve tamo magic trick ball ho jong ball ni chu langa thuma so ti wa bang trick hi cho hi che banga chu hoi tai ve na hele amo trick ball khu kim mu do thei cho hi che banga chu tu ne jong hi healing a bol na wa imu do the them khat kan share de e chu ko veleu chun marriage ring hidam ni ti deu hin he lo hi a healing bol na zo sia ko veleu chun so ke ga ge la chu cho he ki mo bu na ta kati cha a hin la hoi tan veleu chun abana hi inu to a khut no wa hi phem hoi tan veleu chun hi cho hi special ring chalaya khut junga asunga hi sung abol tingol hen akhon hi ajang jing ben hi tabanga kidang ta thil ki bol da na kilan wangin amo in jong video kap na wa hi hoi ta tan hong kilangin ve leo chun akhot jungowa ring ho hi ring mai hi poi khot junga ho te chi tu nai cha healing abol naw khat video ka ga ve na chu ka mo hin ve leo chuna a ring jong hi upgrade che ham ka he po in man tam che mai the hi power yong ho kha be mai the na hi cho hi mangcha a pakai pathin min ke panana ke tong ho hi evet tinga hele thil ke dang ta lam dang ta che chen ipija chi kan sei ham te hele e ho india gam sunga cheng hi jewa hinduism to hong ki mat na hi ipija a kan sei ham te hele hi chi kai mas personal study a ko na ka mu do hi in pathin ta san christian ki hi a bite sei dam na ding ngai cha na ala lagaw bo na vom ham phem khat ham ji a hi chi bol mo ki dang mun ho zut di ham zut lo di ham gen thai sa zut gut na wa ti sei da ala mun gam la tam ho en lung gen gan thai ta lai ta wa ta sana azut gut na ho thu hi chu ho he ka ga za chun ka lung na sa ta na tong khain ti lom loma hi chu ho ita san piu he o ka ti ka hin sei lo a khut jung wa khut jem ho hi mo khut jem hi poi ka ti lo na hi ipi ham te hele kain vet sa ding hi vedic system ti tinga hele hindu ta san lam vedic system a hi khut jung ho hin thanei thil bol theina anei ho chu
adi dia khut zit lama hi upite se contact with the outer world, the macrocosm ti cho. It gives out energy ahin po do the aban dile passive hand veilang pa hi attracts energy atin hi aban hi vet na hi le anjua lim imu hicha inu hin akhut zit lam le veilama abu hin inu nui de wa pa te taw te na iso pi pau hin azit lama abu he ipija cho chu zit lam veilam kit ham chang chu kan ba sa de tu hin che taw tin ama sa pe na so pi pau khut zit lam alaya kit but cho na khut jem khu ele inu khun a khut lang ni nya abu cho khat na mi ko am khoi pi ham te hele ayurvedic element air atin na expertise knowledge avet sai manipulate the will of other people. Ancient mystics special rings chalaya miko a ring ki koi hin Hinduism ma kuna ta san ho ag epi hung mam tile to manipulate the will of other people and enables the surrender of leadership, the permission to dominate others. Ni chu chu hin aban ting le alaya pa hi middle finger anjoi sei chu le expertise knowledge atin na khut jung hi chu ga hisab movin lang expertise GMFDI expertise chu ko hem aban ting le alaya middle finger pa hele rules the karma human karma chalaya akidang kit na hi betong it is like Mount Kailash, abode of the gods Shiva Shiva hung zau kinin hi chu lahi pi bolam tel relieve their karma burden upon ting la anuya to what ring or what stone you have there chalaya kan la do mun middle finger in thanei bol thena abu anei hi the law of cause and effect of human karma atin khut lai lunga pa hi khut chal pa na khut lai lung pa hi ring ki koi hin achunga chawile te song jo thei chana anja chu khabat sa tan song jo min a khut lai lunga min chi ipi ti ham tele strong inner responsibility poi mo pen chu phem tele anuya he hichi khut jam bun ho these are ideal employees, subordinates, doers to khompi subordinate GMFDI expertise subordinate pa chu ko yam no han het na heta ve ring finger here is the sun and the Ayurvedic element earth prithvi hichi hin it is the creativity energy ticho til bol thena creativity na in some ashrams in India ashram ho Hindu pathin ho no ho pilgrimage achi no ashrams ho hin where the tantric path of self acknowledge is taught copper rings are placed in the ring finger by control panel akiti ati hichi hin ipi han polu them tele completely unplanned and unexpected changes na situation events til ki bol ho chu unplanned and unexpected changes ahin so ji ti he hicho epija kan se ham te hele Hindu ho ta san nu zo ya hi hichi ring ball ho hi te sei dam thil ball mo kedang kitele ho mi healing ai lo le chi thil ball thein ho a hi it's a ring but ho hi ho dinga he te sei da intermediate ti da beginner ti da na hina lai hi ai la khut jong but lawa ball theina ati say da not bound heta cho ball theina chu thing ati say da independent heta cho ya he ivetinga hele abul abal in shoot khom wa in vetting wa hele ahung ki mat na umen healing ki bol na zo sia hi chi azau hi chi ki mang hi hengi adam pi jong ka ume na ti me thewi ahin la Christian na hi a hitabang Bible in jong ahil kha lo adam mo ma le doctor am bol thelo ti wa he jong la bathin in dam sa ding idei wa hele Bible in ahil me ipti hilam te hele adam lo uma hele upaho na ta san ta lo yong la pastor ho na ta san lo ta jong le pathin ging mi pathin he mi umi dam theina ke ti hi ta san na pathian ta san na ko hin he chalanga jong hi tabang hi healing dam theina ki bol ho hi ta san na kon jong hi thei hi ya chu ta san na hi hoi chi chu na ki landing ham hoi tan ngai to ven hi chi a ko jema kon ham ai lo le hi chi divination practice ho eastern religion
ho ako na dam thei na hi chu ho ako na chu hagau bu in avo metan na kino da sa ding ho chu Christian na hi le hoi tan phaten ki ngai to kin ka ti hengi akit hanan na chinu ma wa le chun nang choice hi koi ma na kham tang thei pon te pathen ni jong na tu tang pon te ai la tu nya tha ba igel di wa ka dei chu pi ham te hai le pathenin ama pi ho ama ta san ho ki vanding dan jong asai na amin hitino me Christian ti ho chu polin instruction ti that ki vanding dan hila chu modest na ni chi chaw jang khi jang jat ko par pi pya ki zep na ho hi a hi lo hi bible ki zem hi venati akhat na ani na pathen hung kila na mun theng ho a hi pathen in ipi na sayam Abraham holoi Jacob holoi tu sim ho ibat na hele pathen in mai cham sim denga mai cham gi bol no ho a hi ahung ting wala pathen in ipiti hela na jite ho nan pui ting wa hele a hiba ho na a khut jem ho chaw jang ho ki zep na hi chi thil ho chu koi do vin chu aji chu pathen chu thing hin pathen an nei ting wa pathen ko me hung lut ting wa hele hi chi ho puma chu lut the he poi ki lut thei po ve chu tia hele hi chalaya pathena kon hi pathen thil bol hi kita khut jem ki but na hi chi ho hi pathena dinga sapawai abomination thet ta hi tu laya Christianity sunga jong pastor tamta wanui leisi na hevat na hele practice that chom a source to satanic ga kon jong satanic ho satan howa thil bol thei ki dang thuma Christian sunga hung lu nan thil bol ki dang ta bolum cho ibija abol ha business cho mo dinga hauna lalna he cho min than na he cho hi chi ahung kon na sor za chom ho hi pathin hing pathin di ta holo ho practice ritual ai lo wala ta san no ho dam theina hen lang i pilam hi jong le dam theina ki bol theina mi su dam theina hi chi practice ho hi hung ki pulu na Christianity sunga mi dam sa theina thil zat ki bol ho hi pathin ni pi sayam Deuteronomy bung som le ni chang som thum la ka chu se mai le take heed hoi tan chi ke het novin ngai the movin thou be not snared by the phone hiti practice ho hin nong ho thlai num hi na ti cho Hindu ho practice ho a pathin hil hello Bible hil hello Hindu ho hen lang Chinese lam ho hen lang western a kon hiang le hi chi practice ho a hin nong ho ching thein kelhem la hi win am ho nung zu hi win aji chu chong pha zo ting le amo hi su manga am deu hi ati chu zui hi win aji chu ama ho pathin ati chu leisina ama ho pathin chu thou inquire not ati chu pathin na ho kha ama ho pathin na ho kha lo na ama ho pathin na bo khop kha lo na divin hi chi pathin hon ipiti hi chi leisina pathin ho hin ipiti pathin na how do they serve am ho bang hin bol hi un ti chu dam theina i deva jong le am ho bol bang am ho ko ma hi zon hi win tin he chu hi ta banga dam theina ki bol ho hi bol hi win ati chu hi ji chun hi ta bang ho hi practice ho hi bolin pakai pathin hingjing pathin kom a bol hi win aji ju for every abomination to the Lord ati chu hi chi thet ta thil ho hi bol hi win hi ta banga mysticism divination dam theina ki bol theina thil bol theina power na bol theina miracle ki dang ho hin zui hi win hi chi pathin na thet ta he chu abomination to the Lord leisen pathin ho hin cho ya bol ve no ni cho bol hi be win it's abomination thet ta theng lo hi ati pathin Christian na hi ata san chan na hi le cho hi joy te hi win bol mo ki dang ki bol na hypnotism te la ta khut na pa tang ki bol la na church sung hi jong le pastor hi hen lang reverend hen lang koi hi jong le ta mi chat trick hin bol ho hi cho hi ta san hi win joy hi win ati aban ting le ka vet sa nom khat ki nin amon jon hang pung ta se we ji in ama lo diu ka ta san ati se da dam lo ding ngai cha pathin ta san dana hi ji wa cho aga chi ting wa hele ataw pi ho abol dam ho khun he nge offering mai cham abol lo hinan te hi jong le ka sei num khat mi lai bol dam naman taw pi man ti a zakhat zanga sangkhat sangtam tha ki pi ho he Bible ni piti asayam min ta sana dam ding ngai cha taw pi na hen lang bol dam na hi jong le Bible a hi vet na hele pakai su Kristan a bol dam ho hen lang sei ju ho bol dam ho hen lang bol dam na di ta ke ti chon sit ngai dam na ta sa dam na
pukai hinga ke le na dam thing na hi ai le question big question chu phem te lai chlai mun na chi ho hi dam thing na bam khat ani na am hi chi bol dam man ho chu sumi za na pi bam na rom pi le ke pa bam na tam pi le ke pa bam hi chu aga chi ji hon na ke don bud diu hetai ke kin na jaw ta poi bible la imu theu khat chu phem te hele naman apha a dam ding ngai cha a Elisha ko mag bol dam ding a cha cha amel jong ki musa lo cho Elisha chen na thu apya ga ki Jordan vadong nen de do jong ga ki phum lu le chen dam ta ne te ta san lo cho ga ki phun ma le na sen nge ba nga dam set phana sana jat thil man tam ta pu ho cho te crore man di ti de ta cho crore man cho pu aga pi go le Elisha hung do a bol dam jo hung do pan cho mu pan cho na ta san na genuine faith Christian faith by biblical faith cho te chui cha phung ti ai lo ale phui sama zat bola chu dam na hello cha biblical faith chu pathin thu in pi se mi chu dung ju ya bol chu dam nai cha a bol dam ja thil man tam ta ti sei de ha gift a hin pu ho chu Elisha in khat cha yong la lo cho du cha na yong neu cha nei lo cho na sum siki yong du cha lo cho ei pi hin kiletan atin akilesan akilein Elisha so pa Gehazi ni pi bolam at chi zalin azo ka sein he chi thil ho cho akila tan hele Elisha chun pathin lagaw thinga kon na he in naman pha zo si nang len na khangguya na tu na chana son ge an ki po de hetin au pota ve ni he ja chu tu nia hi pathin got na pathin thil ti sei dam pathin tu tan na hi apet pe na lung lo mei the aji chu pathin ngei lu na Krista ti sanwanga hi ngei lu na lung de so na hi che hi tu khangai na a hin lai cho hi advantage lo po tin aji chu pathin hi it's not lacking vai ge ji he po at phat cha adi ta thu tan ji pathin hi ichi theu ngai ka ti no me ya chu mi tau pi tinga hele pastor honjo evangelist honjo na ki het deu chu birthday amina tau pe la mai cham ho chu nang na kela di dol he poi na chan de dol na san de dol ho bungin api ding hi na a system hi bible hai ichi chu ho bung tam tan i zui ja hi mi kon khat mai cham bola mi ho combo ba chi ji ichi chu pathinin ni khat ni lana den na di pastor reverend evangelist hi wanga pathin hi thu mo lang nei nang lang ei ma lang nang lang pang de poi me zo si hi di ta thu tan ji pathin hi na ichi chun ching theu tin aban ti la lai muna healing mun ki bol na mun ho ajong sum tam ta na pi hom thom cha na pi hom chu thu pi pon hi cha tau pi man bol dam man ki pi ho hi ti za nom tai hi ji chun dam na in ngai chat kha ta wa jana bible na sei lagaw bu ho chu bol dam din na ti wa hele angol na angol in tawin che pakai su kristan angol in tawin aban tin le ani na hi chi bol dam lal na ding ta san lal ho ma chu pi sam tela hey ta san lal ho faithless people ti chu ta san na ine ngain an ngola pathin ko mataw ngain ichi bolting ale I bolting to pen so ai ma yong ke than ngai chon sit ngai dam na hoi ta ki sin lung hai na nei lo wa hele it can be of no effect bol mi na bol dam zo loading hi aban ting le ti za no me na chunga chu de na ji ching theu tin aban ting le bible na sei chu pyam tila elders ho upa ho hobunga upa ho hobung lam kai ho lubu ho pastor ho kovin te chu kovin lang achunga thau nu hen de chu thau nu hen lang tau pi hen ta san na nei wa pathen thu ta san wa pathen in ei bol dam ding hi ka chon sit na nei ngai da min ta pa kai ko ma sei wa pathin bible ni hil bang ai bol wale na dam te ding hi tu lai hi bol mo kedang ti te nga hele chi joy bol mo kedang hi pon hi jong le i tabang ho chu na witness no ma hele tu naw na witness thai a hin la pathin thu hol tu pathin thu a ki tulu ne pathin thu ina sei pa zo hi bol leo hen ta sa na ti ham lagawa na dam ding hi lagawa dam na ta sa dam na pathina kun na dam na hi tu sim khan chai sing chai tang ka te ke ma witness khan masang lain taw na nu te ho taw na khom na khan na hin ka chi in hele chom khat pathin thu ka ki mang cha in ka taw zo wa hin nunga chapang khan hi ka law wa zaw khan hi
ahung thu ta en he ti chon a ke pen a evin alone ji tapon a ki zil jing ni he lagau phaloi na hin bo me he thing pat na cho ama chan chu a ki mo thein hitia mo na he point hoi ta lagau bo na bap chu a umin e de nu te hong ke khom ho zo si cha taw win zat bol gen phui sam dan a bol gu win a hung ha ma le e pi sayam angai gu win tu la ya i bui naw chu na lagau mi khan in lagau bo na han bo ma hele tu an sei do yong de chu pathian thu hung ke sei dan dana i ngai gu no wa ita san gu no hi chi bol hilen pe ne hi lagau bo en vo ma chun a lo na zia tawa lo na zi het lo pha no win ke jong kalung kham thobin ka vet na hele mo chan chu ka mo vet tan ele a zo na kin jong pathian thu sei pathian thu ka sim do ka gel do en ning khana thip chan ka tawin pathian ko ma ka chon set na ho ka phongin ngai dam ka thu min pathian ke ma ai ma cha am hi lo na ka ke surrenderin ka in sung mi te ka ngai cheng ka kom ka nei pi ho zo sia ding in ka tawin chon sit ngai dam ke thoina chu ka nei in chi zo vin ka bol zo vin ka chi in nu te ho ngai ta divin na ho hung dil so ven lang ke oging hung taw nge tin achunga chun khot ka ngamin ka khot kamin ka taw ven hele ka taw chai chai chun amen ka til aman jong chun eu jing na lai hin ka taw lai jong chu ka taw zo zo chen amen ka til aman jong amen tin thip chan ha ke chol tan sulo ta hi vin ke chol sa ven tin adam tan hi adam dam chun ka sot nom point ka chi ka kem ka ki chi zal tan ji chu ka he ni dam na hung kon na adam sa chu ko ham ke ka hi lo chu adam sa chu pa pathen chu chunga ko na pathen a hi adam sa chu e dabang testimony taw mi taw pi a te se dam pathen a bol dam mi tam ta mi he jong le cho hi ai ma ke man ka bol da na ka sei the hi lo hi ka sei nge nge le chu ka di lo na hitai ni cho hi na sata to pa na hi tu nia thil su o hen lang ma ba na hung su de la christian hi wali chi the diwa hi tu sim cham chang kan sei hin tin sei khil sei wal ho ki ngai do metin pathenin ma ba na jong chi theina le pathin thua ki tu lut be na pathin thu nei pathin nei be na le lagawa khan to be na nei theine ben pathin pathei bo taw hano dam sel taw te